Ia o te talitonu mai ana pai lango ia le pa ia sau ngata tato mafutanga mal tato taiao. Le to ta vai ina isfam talanga wa Samoa. Ia le atunu tofi. Le fale fo e po mau. O soolon ta iao. Mai tu tulu i tau. Fatalolo la pa ia. A o le nei asu. O le afanga tonu le malama mabili tonu le fia ma ina maanga i se manatu e tusa o le tato wha moe. Le sua lau sunga le taitai o le nei Sauniga. Whapea ia le au whainga luenga tutofia le atua. Ai mese si au whanau wha le stala o poasa. Le tupu, malatu, whaftai le a fio mai, se i tulou tō whinga mat. E whatulou te fo i le fio o lau fio ngale. Tama a inga, le sui o son o le fono o sui tō fia, lau fio ngale tu i atua, Uncle Efi. Ma le whalitua i a whitwiria. A fio lau fio ngale pāmia, lau fio ngale la auli o le maliatoa. Tai nane le malu o minista o le kapeneta. A fio vo ia lau fonga fitalai, lau tau wha au pa au muri polo. Ia masui o pan mene o Samoa. Ai meise le fio le mamalu o le ofisa o wha amsingonga, ai meise na ia o uso mana ia o tu whawhine o tele tau sanga. Sa mato ngā lulu e punau nou a wā se manuia o Samoa. O fio vo i tato paanga masangi. Masui mai malo i fafo mal mamalu le diplomatiko o mfainta to fatasi neta ya. Fa per pa ia o le lasi o Samoa wa fanga pot. I a inga ma wo ma e o masani. Il mautang e ma ilunga o le live stream o le Facebook. Fa tailo saunga matongo fielo fiongale. Le li fai au. Ia le lopo se fata sa tātou le nei tō whinga, o titali tōni, le ai. Ua whaia le tātou mtai sili le nei aso, tātou te fia ma oli ai. A wā o tō whinga umamlava mai le tua. E le tau silingia. Ua wala awina ai le nei tangata whatau wā, whaau wau se tau tua mo le atonu. E aona o wha marulu atu I lau fionga le li palmia, ma lau fionga fonga le fon. Wa pefo il pa ia wa ma le malu o sao nei, ona o lau le au wai le teimi sa wha tapu la amo nei wha tau tonu. Ona sa au whai malanga inu ui whafo. Wha mai ana I tiute wha msingo. E whai au masui o Samoa ma le Pasifika. Ai wa avea fo ilea mea o mai tauina. Matulanga o wa whaawinga se fo I edisi I lunga o social media. Pa pia I le lafo o sola vui a le sau e whaingianga ngalweng. Tau fionga le li palmia ma le pa ia o le mafutanga le neita ea. Se tasi lea whaafitauli. Wa a fia I tele a ia tatau. Ma pe o sa nganga lo fionga. Ma le nofo whalo whani. Tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se o le social media ma au penga te whailangi. Whatupu vesi ai I le vāo tangata ma te tonu o ainga. E o voi e kālesia o a fia I whaamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi o tangata I lunga o social media. Ai mese wa afia tuai man fana witi o tato lumana ila matai se ai la to mafau ma la to langona ma la to amionga o te talitonu e tasi le mta upu e tau ona silsila toa iai le ofisa Komesina o Sulufaiga e sa ili ne au wala e fofo ele ngase lea ua pei o se wha mai I a Samoa
i le nei vai tau. E tele fo inisi ngā vaenga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna a ngā i eisi sa ili linga mga luenga le ofisa tō fionga. O te fia o tanga i atu o lea fia o mai e le tamaitai minstar tupe. Mo se pākeki ala o toi whaatatia to le mato o ofisa. Ka mole, talia roma pasia. O tatou ngā luenga o te tali tonu le tau lango sua mai tau mwhainga umale nei ofisa le atam whai ai. Langa fo o tatou ngā luenga e pei o na sao noa le taitai. E whai whaatasi mo le lumanai o manuia o Samoa wi ia le tua i le ngā lefa. O te whaftai fo i leo fionga le au malu o le malo i lau Faatautanga. O talia aloa ia ele Faatauwhala i ngā pare mene o Samoa. Mo le tofi ina o nei tangata Faatautoga. Whaftai i lau fionga le palmia ma le malu o sui uma o le fono au whai tūla fono. O te tautino atu o tiute ma matawhai oi e pe o na folasia mai i le whaavai ma le tūla fono o le a o taumawhai i le mea e ngata i le mawhai. E whaatino, e tusa e ma musumunga ma le angang pa ia. Ia ma le tusi le na whai e lau tautonga nei tai au. E mori atu fo i lau whaftai tele i o wainga, o uo, ma e masani ma lātou, mo lātou te talo ma lātou tapo inga. O lewa mai al tau le tau tua sa whaia mo le whaamsingonga o Samoa. A o lewa toi te tala mai e le silsili ese. Leisi whai tutoa. E wha au inai sa au nanga mo le tātou atunu. Momoli atu lo whaftai whapitoa si au mana mea si au tolua. Levan tausanga o polonga nei fine i a. Ma si au whanau. Mo la o tō langa sua mga luenga. Na o le pei on sa noa e le li whai au na le li whaola si le fier whainta o le tūlanga o le tō ong sai ma le tō lava pale. E avate fo i malu poenga i tō pa ia ma tō mamalu pa whapeo sasi se whamtalanga wale a tō sa o tō silsila. Iei lava le talitongunga. Lafo ia nuu le ai ngā e pe o tato upu masangi pa mangalo mai so mato vai vai. For our non-speaking, Samoan-speaking audience, both here and present online, thank you for taking the time out of your busy schedules to witness this event. I am humbled and honored by your presence. In particular, I wish to acknowledge our donor partners who have in the past and continue to this day to assist the Office of the Samoa Ombudsman. This is no better exemplified than by the ongoing presence in the office of two Australian volunteers. I think Rachel and Lisa are their names. I'm still trying to get used to everybody's names. Under the Australian Volunteer Program. As we all know, human rights and good governance are not new things. They go back to the time of the Greeks and the Romans, who believed in citizenship and representative government, and go back to documents such as the Magna Carta of England in 1215, and the time of the first king of Persia, ironically from Iran, who invaded Babylon and, according to the book of Daniel in the Bible, freed the Jewish people from captivity and declared that all people are equal and all have the freedom to choose their own religion. These are the concepts upon which the United Nations declared the United Nations Declaration of Human Rights, which Samoa in 1962 adopted into our constitution when we became sovereign and independent. So, when you ask what the Office of the Ombudsman does, it is based on good governance and human rights.
Those are the foundation stones, ale Ofisa. You are probably also correct, Fionga, that not many people know what the office does. Well, that's going to change, starting from today. We will try and ensure a better understanding of what we do to the people of Samoa, and we will always protect zealously their rights as people of this country and as people of God. There are many modern challenges, the protection of children and other vulnerable groups from the internet is a big concern. Other countries now are limiting the right of access to children to the internet. This is something we need to think about very carefully, because we just do not take what other countries do and apply it. Samoa is its own country with its own social strata, and we need to be always very conscious of that. We also all know about the high rate of sexual and other violence against women and girls, still ongoing. I know from the time that I was a judge in the building next door how horrific this is. And we also know that we must secure for future generations the right to health and an adequate standard of living in this country, which means also the right to a healthy environment and a right to freedom from damage caused by climate change, loss of biodiversity, pollution, and now the new threat of seabed mining in the Pacific, which is occurring next door in American Samoa. And I assure you, will come here at some stage and will affect our country. For these things, I will make the apology now to the donor partners. I will be a pest to you. I will annoy you. I will keep banging on your door for assistance until you open it. Because the Bible says, knock and the door shall be opened unto you. With your guidance, the office will seek to work together to make a better Samoa and indeed a better Pacific and a better world. I think Michael Jackson said it best. If you care enough for the living, make a little space. Make it a better place for you and for me. Faafetai, ia manuia tele le nei aso le alofa ma le anga lei le atua. God bless, so forth.